نوچەیەکە و هەموو کردوێ پێ گەلێکی کێفخۆش ببن ڕێبەرێ پەکێکی عەبدوڵڵاه ئۆجەلان بڕیە شاندا دەم پارتی داخواز سەرۆک بارزانی کریە و سەرۆکەتیە کۆنگرەیە نەتەویە کورد بکە لە گۆری ئاژانسا مەزۆپۆتامیا ئۆجەلان دنامەیە خۆدا دەبێژە و قۆناغا نەها هەیە ji bo destkeftiyên gelê Kurd mayînde bibin ji bo ku bimînin û ji bo naskirina statuya gelê Kurd sazkirina kongreya netewî ya Kurdî weke pêwîstiyeke lezgîn û dîrokî nas dike û dibêje divê neyê bi paş xistin. Ocalan dibêje ku perçebûna Kurdan birîneke mezin e û Kurdan gelekî zeîf û lawaz dike û banga aştî û civaka demokratîk derfet daye Kurdan ku kongreya xwe li dar bixin. Ocalan bang li partiyên Kurdî li rêxistinên civaka sivîl li derdorên civakî û şexsiyetên civakî yên Kurdî kir ku weke erkekî dîrokî ji bo li darxistina kongreyê bi berpirsiyariya xwe rabin ji pedekê û ji yenekê daxwaz dike ji bo civandina kongreyê netewî bi rola xwe bilîzin, bi rola xwe rabin û berpirsiyariya xwe cî bicîbînin her wiha daxwaz dike ku Serok Mesûd Barzanî jî seroketiya kongreya netewî ya Kurdî bike. Karwanekî UN û xaça sora navdewletî ji gundê Şêrîkê gundekî Dirbîsiyê çûn wêstgeha avê ya Elok li serê Kaniyê li gorî zanyariyên Rûdawê ew karwan ji 5 otomobîlan pêk tê û bi hevahengiya legel Hesedê çûne serê Kaniyê. Serdana wî karwanî bi armanca şopandina karê wêstgehê û dubare berdana avê bûye ji bo bajarê Hesekê. Ji dema dagîrkirina serê Kanî ve çekdaran avê weke kartekê li dijî xelkê bi kar tînin û av ji parêzgeha Hesekê qutkirine. Şandeyek navtewî şandeyek umemî ji bajarê Qamişlo derketin birê de berî dan bajarê Dirbêsiyê û derketin gundewarê ê nêzîkî bajarê serê Kaniyê êk bîrê Elok tê deyî êk avê şandeya wê ji bajarê Hesekê û bajarokê Teltemir û gundewarê ê derdorê. Ev şande hat serdana va bîrana ji bo xatirê îadet termîm û tesîs bikin ji bo di rojê pêş de avê bikînin bajarê Hesekê. Astengiya gelekî dirêj bajarê Hesekê kişand ev serê berî suqûta rejîma Ba's heya tarîxa îro gelek astengî kişandin ji bo avê veya mufterecek gelekî wê xweş be ji bo mesela ava Hesekê û ev mişkila a gelekî giring li ser barê vî milletî rabe ji tekalîfê avê û ji tiştê ê navbera wê re. Yani veya mufterecek gelekî baş e ji milletê Hesekê re û ji bajarê Teltemir û derdora wê û gundewarê wê jî gelek astengî ji bo vê avê kişandin. Ev şandî a hatiye ana ew ê îadet termîm bikin ji bo xatirê di demê pêş de ev rojanê tên ew ê înşaallah ew ê karî bin bigînin serî û ava a Elokê bigihînin bajarê Hesekê înşaallah. Mijara podcasta çavê sêyem ku Hüseyin Omer pêşkêş dike di derbarê pirsa zinnara Erebî de bû. Mîvanê podcastê jî Ezzedîn Salih bû rêveberê rêxistina hevdestî. Ezzedîn Salih dibêje ew dixwazin mijara zinnara Erebî bikin mijara sereke ya gotûbêjan û divê karekî hevbeş ji bo wê were kirin. Her wiha ji şanda Kurdî jî xwest ku zinnara Erebî di danûstandinên li gel Şamê de bikin daxwazeke sereke. Niha rêveberiya xweser weke desthilatek li vê navçeyê çi jê tê xwestin ji bo vekirina vê projeyê ji bo hilweşandina vê projeyê? Belê diriyên çareserkirina vê projeyê hin û her du jî hevdû temam dikin. Yek jê dadmendiya veguhestî ye û a din danûstandinên siyasî ne. Ji ber wilo di mijara yekê ya dadmendiya veguhestî ji me wekû rêxistinên qurbaniyan yan jî rêxistinên civaka sivîl û yên mafnasîl Sûriye
هروها جواكين قربانيان بخوتين خواستن كو خباتي بكن داكو يك اف مجار يعني اف كيشا دناف او كيشين دادمنديا بگوهستی دب جبرولو جواكين قربانيان خودين السيرفي استي تشتك هاتيه كرن حتى عنها مثلا ريخستنك يان سازيك يا سايي بدرست كرن بآماده كرن جبو في دوسيه ب د چارچوبه دانوستاندنه حکومت سوریه ده بدنا پیش ام یک او ریخستنین کوما وی مجاری و گلک مجارین دنیا گریدای روجاوای کردستانی ددن پیش بله هن هفکارین ما هن بهتر ام تکارم بیجن این کو لهریما کردی کار دکن بله ام دخوازن کو ام وی مجاری بخن ناو مجارین سرکه یه دادمندیا و گوهستی بله جبر کو ام دوینن او زورداريين كل كردا هاتن كرن بله او زورداريين كو بيتر لدفرين روجاواي كردستاني دهاتن دابين كرن او بون ينكو هشتن او ريجيم هندك زياني بقين تواهيا قلين سوريا ولداوية بله جبر افسد مانا شورش سوريا تشي الريفابريا خسر منها علي كردي حمو بونايك پشتی کنگره 26 مها بوری شاندکه هفبش هیا تو رولکی دوی درباره ده دبینه لگلوه؟ بگو من چاره سرکرنا چه کشیه به یانجی دانین آویل سر ماسه و دانو ستندن جبوه دوی کو کارکی هفبش به جبر ولو وکو مدازانین ام گلکی گرنگ دبینن کو اف مجار ایدی بال بهتر بيكشاندن لسر جبرولو ام هول ددن كو بقربانيات رجي بمالباتين كو بحزارين دولمين عردان جوان هات استندن ام وكو تفجرك ريخستنكري بكن وكاربن نها خودين ملكدارين زافيا قالك جوانا دا خوياني دارت خنو دا اول خلكت كن كو كرينو فروتن بينا ويكرن وزافيا وان لوان بيفا غراندن لي تو برسف نينا يعني تو رفتارا كردارج آلية مثلا ريفابريا خسرفا جالي حكومة سوريا رد في دربارة دنينا چما جهل وان ملكداران نايقرتن حتى نها بلي ريفابريا خسر يانجي شاندا كردي بشتيكو يكبونا كردي تشيبو جويجي تيخوستن وما جوان بيشنيارين خو بيشكيش كرنا ومجارة زنارة عربي كيشيا نبونا ناسنامية يانجي كشاندنا ناسنامية نجي كردان وبليوي ج كيشين كو تيد بن بيكرن در حق كردان دهاتن كرن كيشين سركبن لسر داخوازين وان يانجي مجارين كو او دارو استندني بحكومتها نهر لسر بكن جبركو اف مجار زيانك مزن جهندن برانيا خلكين روجاواي كردستاني جبرولو دماكو ريفابريا خسر يانجي شاندا كردي يانجي تشالي كو خد بينا بشكي يانجي تباعية خلكين هريمين ونرتيا واندك جويتي قصتن كو اف مجار مجارين كو بجراندن تنا بجداكتني السروان جبركو مجارين غريداي ديروكا هريمي وغريداي بيشروجا هريمي كو خلكين هريمي وكردين روجاواي كردستاني ما في خوف نقرين ونين قربو كرن اوي سوريا كامبيجن آشتیله پیدا ببه یانجی آرامیله هبه نیه آوک پشتی 12 روزان به بریار سروک امریکا دونالد ترامپ دنابر ایران و اسرائیل ده دی آگربست هاته راگهاندن همو دنیا بوی آگربسته را مجوله ترامپ در نویسه که ده لسر تروث سوشیال هر دو آلی بوی آگربسته جی پیروز کرن یعنی پیروز باهی لوان کر گوت و اسرائیل ایرشی ایرانی نکه بالا فرنکو در کتنجی و وگرنه بارگهین خواه و ایرشی ایرانی نکن سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو جی دبیجه او نکاره همو ایرشان راوستینه لسر عرده حتی نها آرامی سدی 100 تنه جار بجار هر دو آلی هف بمبا باران دکن جبر وی که ترامپ گله که عاجز بویه و گوتیه که او جی ایران و جی اسرائیل نرازیه جبر که هر دو آلیان آگربست بن پیکرنه. از نکیف خوشم کنها اسرائیل دریده او یک روکیت بو کو پشتی دما کو هاتبو دیار کرن هاتاویتن
آرمانجا وی جی پیک نهات نها جی اسرائیل دست به ایریشان دکه دوی اف بریاردر آرام ببل کاره کی پوچه من جگلک تشتین کو من دوه دید حز نکر از کیف خوش نبوم کو پشتی کو امل هف دکن اسرائیل ایریش دکه نگرک بو و صاببه از کیف خوش نبوم کو تول هلدانا وان پر خورد بو اگر امداد پرورانه باخفن اسرائیل پر ایریش کر نها جی من بهیست کو اسرائیل دست به ایریشان کریه جبر کو او باور دکن کو به روکیتکی کو لتو داره نکت بن پیکرن لهمبر وان هاتیه کرن بگمان او نتشتی کو ام دخوازنه لی بلا از جوره ببیجم از جتشتی کو اسرائیل جی کریه کیف خوش نیم